Abayobozi bo muri Afrika y'Epfo batangaje ko inkongi y'umuriro yadutse mu ijoro ryakeye yibasiye igorofa ryacumbikirwagamo abantu batagira aho kuba. Muri bo 73 bapfuye, abandi 53 barakomereka. Muri Sudani, General Abdel Fattah al-Burhan uyoboye igihugu yasuye icyicaro gikuru cya polisi mu karere ka Port Sudan gaherereye hafi y'inyanja itukura. Naho muri Gabon, General Brice Oligui Nguema wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ubu uri mu bahiritse ubutegetsi nyuma y'umunsi umwe habaye kudeta, niwe uyoboye igihugu mu gihe cy'inzibacyuho. Uyu munsi wa gatatu Uburusiya bwamaganye icyifuzo cya ONU cyo kongera ibihano ku gihugu cya Mali kiyobowe n'abasirikare. Kuri ubu cyabaye umufatanyabikorwa n'itsinda rya Wagner ry'abacanjuro b'Abarusiya. Turangirize muri Niger, aho abagore babarirwa mu magana bigaragambirije imbere y'ikigo cya gisirikare cy'Abafaransa mu murwa mukuru Niamey. Bari bafite ibikoresho byo mu gikoni n'imyeyo basaba abasirikare b'Abafaransa kubavira mu gihugu.